Dobrodošli na kanal Životna sila. Maska sa kvascem. Maska sa kvascem je odlična za akne, bore i hrani kožu vitaminima i antioksidantima. 2 kašike mleka, 2 kašike suvog kvasca, četka. Operite lice toplom vodom. Zagrejte mleko da bude toplo i dobro ga pomešajte sa kvascem, da bude kao pasta. Nanesite na lice četkom, izbjegavajući područje oko usana i očiju. Pustite da se maska osuši, ovo može potrajati 15 do 20 minuta. Kada se osuši, možete ukloniti kružnim pokretima vrhovima prstiju. Nakon toga kožu operite toplom vodom. Ako vaša koža ima dobru reakciju na ovu masku, možete je koristiti 1 ili 2 puta nedeljno. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.